Hago ke jingja lalap e ke jing torti ba ke jing bembiang ki bor jong katanat ba dei pe ka koi ka khia. Haga ba lalap e ke jing bakla jong ki doktor ba ki staff civil hospital nong ba shillong. Haga ba ki lapan bana e ka test report covid khandai jong wei rong ba na ka shnong umwi sni ribhoi district. Hadin bala dap tap no e ka met ka jong Kane ka wanra ka jing songsi na ka banta ki ba jong ka shnong umwi sni berkumju i ki shnong ki ba para marjan na marbun naki ki lalit shim banta ha ka sngi on tap yo te rong ba. Hadin belayo banyakran no way niki bahayeng jong te rong ba labatai ba hadin bo te bahayeng jong ki ula khlat no nakaling ki doktor ki labatha eki bakinra no ekamet shalayeng banle eka badong kam katkum karukam nakaling ki bahayeng sho bakinra ekamet jong te rong ba shalayeng kilakli bnia na ki doktor habai de ba ka test report covid khat khandai jong te rong ba banakaliang kita ki doktor kila juba ba ka test report habai de ba covid khat khandai jong te rong ba kalong negative but pheuse hadin baladap tap no hanen kasngi ekamet kabadang sa jong te rong ba nakaliang ki doktor jong ka ka civil hospital kila ai jing te biang pat langbau doktor jong ka ma hoti PSC shaki ba hayeng jong te rong ba ka test report covid khat khandai ka jong te rong ba kalong positive Hadin belayo banyakran bad urang ba snong jong kate ka snong ulong banakaling ka snong ru ka persha jur bad penrem ru ya ka jingle torti jong kinong sumar jong ka civil hospital jong kanong ba shlong kumjuru nakaliong MDC ka mahoti constituency ba Charles Marngar ulapun pau ka jing songsi ba ka jing persha jur halor kane bad ula dawaru banakaliang ka sarkar kantuklar lem banshim ka jing kirkhli halor kane namar kane ka de ka kamyap kamim jong ki pai ba te nakaliang ga sinong Sini he kum kai nang snow ba kai giding bakla but hakabe dai betumi ka kam ma ka giding study ni ma balong kum ni ni orang ba kum kan ka yin ba la tet nen tang la tet nen ngai ba hakabe dai ba ka report ya hadu ni la tet ting kata bilang ka sendingnya yang ini semua bernama ngintip lupa yang song di bahaya bat di song memarjan di betul dia deh lapor itu akan kita cakap bahagia nah kita akan ikam sesuatu yang kena kajian deh yang wan film nomor ngintip bah itu bakal boleh dan positif dia teman yang kita report dalam te nakaling ka snong pipidang ya kane ya deh ya kane ka jingyo COVID-19 jong ni balak khlat pipidang ya kane pi sola ban ngai ne kumno na rang basong ya kan itu apa itu nang senang sedang penghukum kan normal ba ban sedang menang ban nong sedang menang ba mindai mangi ibates nami kita ai ke report ai ihap suhun bertiga ya ai ke report ke balawan ke health department but ni ya kata ke jing betha ke health department da muncul tu balik itu kadang-kadang kan like tu sampai ke jing bakla ke jing handai ni dikloi bentuk ya ke health department but ke jing ya ke sampai ke report ini minta ikinang nunggu ya kata kata ini report ini dari tang kinang snap yang sedangnya kata report ini te ka sindiang ba habri ba kata te kumba pi ba karu kontre jong ka health department nani ki hospital kum ki no lam snong pi kum no ka biang na kam biang dia kata angin laban ong lima kabiang hei apa dia buat kene ke jinjang kadang sudah mungkin kadang pada dia kene kemet cumyu tara yang senang ini sebentar kalau berkelah ke lima kata report kawan hadir ba ada konsep ada kini report kata ini dalam kelas ia positif hingga latih lupa aku kinong senang but kinong senang ini lala ban fikir lupa ya kita dalam senang nila ban lemlek dat ladak dan kam ban lek ni hab ban fikir lupa terkum lek nila nangkin tunggu ban mestiar kuno ban batai ki tuba ni senang saya hebat ni hadin melada ter dan yo ban ya report positif kata ni ka pau baik ketika supi ya pertum terekam na ke health ni report
Vậy là đã xóa bao cái mét căn phổi. Người cái mét cả là phổi. Hay xin ông hay gì mà cái gì. Kadang lagi lupa ya kata report. Kalau positif. Cũng nong là năng vẫn suy lupa. Cái chuyện sinh nong cái bahaya macam. Tidak dan berkah tu cái gì vậy. Te orang pak senang kendiat kompa te hadin bapila bena ba keladang kumata ka positif case uni ubal ayap hasno joki kei ba ka senjam ka pila sim hasno ngathau Kesinjam ke nagaliang jemi. Mari yang puni doktor memin. Memin. Doktor jengka te isi mati. Te pun yang kapor ke bangilah dia. Te isim. Te matang tai caki perasaan di bangala ban tip di dalam sini ke pun ngalah pun. Kita ngalai itu ya kata sebuah ba. Itu ibadah pendat ya kamera cumi bila te bunguro. Kaba kasnong mereka balang calale ya kan yang berkom dah kabel bunguro ya dan pendat cukup Kejadian itu besar. Sampai kata report kawan hadir. Dan akan yang jangan mana mesti. Kumkawai keba hiladon lupa. Kerana komiti tentang COVID akan kai keba niju ya siang terhad dengan por sektor. Jadi orang bah ini susah. Klaim datang tiada kini senang bah kini siang. Suai support hajian dikatakan bah nomor bah. Kajian pen bah doktor ini orang bah baru kita lagi kecuali hajian. Kebaca. Kama itu ibarat flat sihab manusia yang suai. Nama bahab balik suai kata yang ketua terakhir. Ini keluar dan sedang kata. Kita pengisian jingnya kalau hari nada ngisong, but ni cak ni kena kejing cak ini senang berkencang. Jadi harga jingkam kam jadi apa dah? Kumkan ni kesenam kaba. Abu nak kejing shop kejing ni. Apa kejing itu kejing kedua. Jadi aku beda berkejing bengkam jadi kabam, kawa. Hamba tu kiliang kejing bengkam atau kisah hiin. Kini lancar menik belalik ni. Kini lancar menik terus kita melajang. Kini ini kini kabam. Kabam ni sendiri aku beda sah. Kabam ni ham dan perkhidmat pasien ya mungkin. Kita kan ni kertis. Kalau kabam sisa nak kabam sisa. Kasyang baik kehel department mana kalian jeni ni syukumu ni kita tak cakap. Orang pak pila belum bertanya ini bah kombakat no ying kila ngat bersong karantin laga de borok sisnong ne tangkat tu kat ni ying. Ada mana kena kata ke watang kita dari kami senang mengenai kila bun ha. Nama kini ke tentang nama ke umang umang nama ke bom itu lupa. Kita tu balik dah ke tukar ye. But super ke bom lagi tu selawan saya ke ye ngesen. Selain kendu, bersila songlang, selain kelumlang bersila badan hadir. Sebab di para pemakian, nama kini ke lalong sisi asli hendak pasti kantor. Kau cakap kena. Kemudian kita sebab musim tinggal mah. Abu deh perkendali sebab minum semula bantiang tu. Abu deh buat sekam. Dia kebetulan kan ni, nama sekam tu kerja penyakit kedong ketan macam ni. Nese kedai sisa nak manusia nak lihat macam ni minum lah bantiang tu. Kita siang buat kerja di pemen, ataupun kerja lah macam tu bantiang sisa. Baca kerja lah macam tu. Bentuk kejadian sudah kejadian kamu itu betul ini senang deh. Tekamu kejing pensong karantin kelangat lu dia baru kino senang. Memang bagi kembangnya sih, memang dibalik bagi bungai, selalu dia terfuk tak haji nasib, selalu dia terkat tak gue nak gue, kekawai kejadian nak kawai kejadian. Om tanggi bah sinong bermagang tu boleh poi. Kita boleh bentar boleh kerja. Mengajar baru kendu tu ya mat ya tinggi begini.
Baik Bapak, nadu sedang ke ini kelum ini sistem ngelibu nadu ke tarik jong ini mentau jong lu benar tu bang. Jangan dan tak leh yang teh pergi la ada bidang teh di lasu direct transport emergency room. Kerana tu lai oksigen direct lai oksigen bagi mari lah terus lah demo. Dia hantu pan gila lira sah mentes COVID-19. Dia lira mentes COVID-19 lapau pan long negatif. Dia hadin long tu pan lara sekarang kawai perkawon long kedua normal ni kan kami ka COVID-19 wan. Larang tu pan larang tu te hagamit arterik khal arlaisan tu iklan no. Te iklan memang tu te men step pat ni bahing long lalan. Kena kan yang ki no si doktor tu gila datang te nila kelibnya harga beda berkena sama jab ya kena sama laksana di belum tinggi. Jadi orang bah uni lapan tikena naga lapor civil kan. Lapan tikena dan positif dan jingkrak kan harga beda berkena COVID-19 ya ini belum tinggi kan. Dia pakai report kalau yang orang tu rapid test kedai negatif. Katanya, you mau? Dia hadin untuk pat dalam ikran lah, syai entah lah ada batas syai na civil bah. Dan ini te pila ban lekit syai ban pendat ijinam kurukom ban tep kan. Tinggi la pendat menghingga sini kata. Dan ring yo pada kubor mana step ba ule ukulum jengi udan la test positif yo. Dia nama kata ini nak kalian kaying ni melak dengan pediang mo. Ni melak ban pediang balai baka civil hospital aswa bingin sini kami jengi kulum jengi kila ada yang pentingkan adalah kata sah report ban tes COVID-19 kila ada ban batsuai kami kejengi. Kata kau mo. Kata kau ketika jumpa kelas juga civil balai ke syapat ia kami jengi kulum jengi banyak orang rahayeng bangin pendat ijin berukom jengi. Satu berukom jengi kasih. Ke nang taru kiklam mention dan kiklam batai ba ni dang sa report aga dode bekene bat ini lompang la klan now kiklam ong ye kataru kende la supelat be jingi ni la suan be namar ba klam ong ye aga dode bekene ka jingpang COVID-19 kende hadin bengla pendat dia ka jing ontet ni kelum ni yo ka pat kubur hukum kene kan ka ba pensusi ye jing ka sam jingi kan dia nama kata ini nak kalian kaying ini nama man pediang dan leleru namar ba ini kadai kajing lek trumur bat kajing bom simkia jong ka civil hospital kenya ka bedi berkene ka kes kepala shu penbena yang ini mentah ba ini baklan ide positif kes nalor kata ini kedum jungi imjulet syairu ibare tang nalingka haying kenang ta isu don kene kajing sitomru masyukri te dalam kita po civil pan dalam kelat belajar kami yo ya kena report ke hukum kena nama aman pedang kena kena jadi hukum kaya. Kamu mentai kenum joki kelada bantem. Oh lada. Menu fitabi. Menin. Te pila pan batai ke kertang joki kenum joki. Kertang joki kenum joki dari penroy lang lengdok. Lengdok nomsat. Tambah kertang joki dari penroy lang lengdok. Mo. Te kamu joki kerta ke joki kan noi ladan. Kerta joki dari aku kendai. Oh aku kendai. Te ba pila pan batai te na kalian kasnong ke ipat ka ba ki sim ka senjam halo jong kan ya ba yuki lawan man karena kalian kasnong ipan. Nakalian kasnong kimpan wan keren mo direct haying jungi. Andre lasu penbena sekali pati dong di kentot leng bagi rambak dong leng bagi rambak sedong lasu penbena bagi itu di balawan menin hang ne di balsong karantin. Te baru kisilong ki haban song karantin kat kiba don lagi balawan menin hang ne kan. Te ya kata ke song karantin minum puslai. Mo min song Andre kapangi penpah pergi pesak ngimla iru bal priang ya kane kasi pernah jong ke civil hospital balai ba nadu ke step si arteri kisah bangin kit ya kamet di kelum jengi
haying bangin pendap ini yang grukom lada kidang api ke report kila deban batasai kan but kinom kideban bat sua kan kamar jeng yang teh karena memingin tip banlek kurang kam lo kana mon rajing yang ni kayang kesam bat akak imang salang hamtam mereka dong pada tanjungi 4 dan boya poste kari kata api bah namar kata long slosi kan baka surkar jengi galek trumur I kumbakadan ka ke cylinder jong kan kan hadir pada pendap nirang yo ke report kena namar kata nginum laban pediang kum kayang kesam kum bahing basam nginum laban pediang keleluru ika jenglek di surkar kan bat kata ru ka jingtip niyo ru kamdei bawan direct ha namar hangtu ka singila sim yo namar phone jo I log jong ini menjengi tang ba klem one direct HI ye ka jingtip aga bede bekan report barang penpoin dengan step dan rei kapoi sepo PSC dengi hang ni hajan hai doktor temba iru ilapan priang jawai petitionong Andrei klem padyo direction pan. Kamu ada kajing pentip jongki om deh bagi pentip daerah kaki bahian bagi pentip. Deh ba. Long kajing bakal ada yang takin. Nomor ki klem pentip daerah karta teh singi. Ki pentip se PSC hau doktor PSC dengi hang ni. Tenang ta mai lapasa ban pun ini Andrei nyimyo snow teh kat long nyimyo snow ki nyilapun Andrei kata ni persyak nomor balai kim hak direct bej haulu lembar haulu lembar ba I kila sim nang tene civil hospital kan to kalong ke ke ba so kedit na ka benta jonga ko mu nong mikmat jongka mawati konstitusi kedon ka jingja ke ba menam step ayo ke jingtip berkata ka jingja kalong kumi hakashi tarik janmin don way urang ba bagerteng ba penroy lang lengdo ba lighthouse na may Jakarta te adin ba nadab banwan na po PSC mauti nagaliang doktor la refer sa Shillong Civil Hospital tigi bayang asam gila petkit haka sitarik janmit but day haka arterik haka por khat ar shitang medstep uni orang ba lakram no kat kum kejing itu ki bahayang asam menam step kila kontak inga itu bau ne orang ba kat kum ki report ki bayo la ada banle ye ki rapid test bat ki way test hag badai bagane kejing pang coronavirus bat kita si ki long negative te hak arterik adien kejing klat no ko jong u nakaliang jong ki bahayang asam ilok khamtam kila ya penben banwan ban kit no ya kamet kejong ini orang ba belakang no pada ke arterik kilawan kit sejeng pada syah bikin miru nak kalian ilok ilak keli hagwe debat kene ke jingja pada nak kalian ke hospital ke om bam dan ni pilang ban kit ini orang ba belakang no ban kit selayeng pensum pensai bat pila ban pendap kini am kirukom kumbade ban le kata ke ke jingja keren ini ilok bat ke hospital Civil Hospital Shillong Rai ke basmusi kalau ba menemen men bat menemen step pada nak kalian juga yeng kila yok cekdep ba layok sagawai ke report ba uni orang ba ugla de bantep menen kesengi ulang positif tested positif tikani kalau penkendit bat kalau penkendit iki bahayang asam baro bat nak kalian jong ki bahayang asam ki om bangin nom la bat priang iki ni tena kalian ga jonga ru kumbu nom mikmat nasukya bede bekene balai kini kerja, menurut balong gani kedai kejeng le, torti, nagal yang jong ke health department nak kini ke hospital, balai ngong kumta, lada dang ke report ke bang impak yo, balai ngipa ya kita kemat, dah ke berpenti kena bang orang ba ublah kelat no ulong negatif, ban ngila ban rak sayang ban pensum pensai ban pendap ikin yang kurkom, habla rak sesnong, kibahing asam ki haban wan. Kinong song senong ki marjan marparu ki haban wan kata gede gerukom ke jongi te menem step nakal yang jong doktor jong iru na PSC mawati ya tri sistem ban bentip ya barok kisnong bat barok kisnong na semua ban ai kublai nomor bakila simkia ban ong ye kinong song senong ki blalek hayeng ya bereu bakit so haban naik ke home quarantine semua ban ai kublai ban nakal yang jongar ngam persai kata barok si kata ru nge trelang bat ke sorka ban ai ke jing pensai ke ba ki bade ban le ki home quarantine ke jongki ngide ki bami akhmat ban yetre rei kalong ke basong sipan
ba menta kesngi ngiyo ye kejing tep ba unirong ba balaklan ulang positif kumno kata kalang penlong ka ba penlong yang nga ba nga hapan keren pet ba ka penlengo yang nga ba penkendit yang nga ba balai kini kijas hato nagaliang jong ka state government ka sarkar ka jongi ki ei ki jengmot ba kile ikani ka kam kumni hagini kisingi bradap ki don ki jingja ki ba kalong kami ikan mau tu kalong kami bapli ke baklat no naga jing syara joko hadin lai singi balayam dan test positif Raya jing tip lagi ni kandiat singi idon iwe long kami i ai kerteng ha testing center klem test yela de klem pat test yela de nomor baka slam ke test yon pai no siang man dalam met ki phone ki ong ba oh tested positif kum kita ki jara po stip ki jong de kalong ki bas musi de nagaliang ga jonga ngapan pau ga jing sosi ban ngapan pau ye ga jing pen remjol ya kene ga jing ja ga baja menta lada dan don ki report ki bang ngimpat yo balai de ngin pelai kan bu jing ye ikinong song snong menta kinong song snong bapli namar balayo jing tip bom de bayam naga ne ga jing pang coronavirus umut mono bom lai balai sudah ban lai snolem mi ta kalong ye tikani ga ne ga jing ye ngi menta pada ki habban home quarantine not baru gitu ki belalai dekat no tam lele ngam daga snong umi sni ngalayo ban ikren yo romba snong jaga snong umi sni manan step managali yang romba snong ru pen pau kum taw la de pen perda snong ongi kloi ban ko ngo ye ge pen bet jung sarkar ban patha ye gi breu jong ye ban le home quarantine re ge jingkeli menta kalong manobat ban pen bet pen biang namar bakil abon ki hapan shong home quarantine manobat pen biang ye jing don kam joki ye ngasal kani ge jingle jung sarkar ka bu jing ye ki snong ge jongi bat kini gi jingja lada ka ye ja kumni kanang ye ja kumni kanong ge jing ye ka bakrao haga jing sisa lada ngimpat yo ka report ngimdei ban tha ban le ra sing ban tap bat ban le niam daga jing le kumni ka modlong kum bangi pen sapriang pen ban lada dei ubreu badan ni gini gi jingpang ban pen sapriang pen ban ye gini gi jingpang coronavirus dengan persajur nakaliang ge jonga bat haga ju ko por nakaliang ge jonga ngakot ngawer gi pai ba nong snong ban ai ro jing songo iki na mar ba kilala iki home quarantine ngadu mane ban nagaliang ga jonga nga ai ke jing kuble iki ba ngai weri ki ro ba kin pon ko ngo ile de ki trying ro ki la phone yang mandan ki ong bangir ngin shong home quarantine ngin ko ngo ile de rei tang ko wai ka long bang ngimla ban priam ba une urang ba uyap na gani ki jing pang habla de pio ka report ki ong balong negatif de namar kata nga kerpat ro ke joko po saka sorka saka health department ke department concern ke beri benpet ye kene ke jingpang banang ni syakmat ngim kwa su ba kini ki eki nang ja hapo ka jela ka jongi namang ilau iki bon ba ki kis ki bolong ko ni ndala yam ki beri ngi song positif balengim la ban ai ki report aku por bobiang ladang ngimpat ti kena ngim dai ban pha ban ai ban ra ye ka met yap si kita ide bang akwa ban persai kendian managale jonga akwa ban pau kendian ban ha ka ju ko kum unong mikmat nga ayro ka jing solam ni gane kalong yin kabangat ha gane ka jingja